Evar baş Kurdistan, evar baş Kurdên Avrupa, evar baş Kurdên hawirdorê dinyayê. Em îro dîsa bi bernameyeke nû biwarane bi bernama Panorama Heftê. Îro du mêvanên min ên hêja hene. Kamran Haco, Berêz Kamran Haco endamê Polîtbüroya Partî Demokratîk Kurdistanê, her wiha endamê Komîta Nivîsandina Destûra Sûriyê hem ya mezin û hem ya biçûk ya vêdawiyê ku hîn didome. Her wisa jî berpirsê Ofîsa Pêwendiyên Derve yê Encûmeniya Kurdê li Sûriyeyê ye, yani ya NKSê. Mêvanê min ê din Kek Cafer e. Kek Cafer cîgirê serokê Haqparê Berê ye. Her wiha serokê Komîta Mîgrasyonê ya Partiya Sosyal Demokrat e. Her wiha endamê Komîta Mîgrasyonê ya Nuha ya Partiya Sosyal Demokrat e. Sosyal şêwirdariya civakî dike li Zankoya Zûriyê û her wiha di şaredariyê de jî kar dike û niha jî namzetê şaredariya Zûriyê Bonştet e. Hûn bi xêr hatin. Xêr selamet. Evar baş. Evar baş, evar baş. Em li sê welatên cuda em beşdarî vê bernamê dibin. Kek Kamran li Kurdistanê ye. Nizam dîsa lehî li Hewlêrê daye berxwe. Nexêr tiştek nîne na. Nîne. Wala Stockholm dibên teyê bakur e û teyê berf hertim sar û berf lê niha bawer dikim 4-5 derece ye hava û piça berfê jî Stockholmê tune. Tabii bakurê Swêdê ew tiştekî din. Lê Swîsre berfa xwe meşhûr e. Kek Cafer. Erê cem me li çiyê me berf pir e. 3-4 metro berfê ye. Berfî ro jî dibare. Em li vê derê boy gerokan ji berfê hez dikin. Bes îsal li Kurdistanê jî, Bakurê Kurdistanê jî zêde tir berf hebû. Yani îsal salekî ew ke yani. Berf û barana wî pir e. Wala piştî par tedî awqat havîna çûyî hişke salî bû û li her derê baran kêm bariya û gelek evê ku karê ziraetê eleqedar in ew bûn. Belkî îsal berfê û ew rûbarên me coş bibin û bereket were welatê me. Em derbasî bernama xwe bibin, kan binêrin vê heftê sernivîsên me çi ne? Birêz Kamran Haco ez bi evê dest pê bikim ji ber ku me îro te dest xistiye em ê tenê bi mijarên ku me tespît kiriye jî em ê qîma xwe neynin. Em hinek agadariyên teze eger hebin
لسر روشا روجاوای کردستان شته بگیرن وکو ما جه تماشاوان خورج دا دیار کرن که تو اندام هم یا مزن و یا هم جیا بچوک یا دستور نفساندنا سوریه نها روش دوی وارده چیه جبینن جنبره چوادشن مثلا دستور چوادشه ام دو مجاره پیشی جی جبرکو تو میوانه می ما پرانی گرانی او گرچی نها روژا و کردستان جی علاقه دارد که ما جوان هل بجار بله کرم که سپاس کردم تاز مثلا کمیته دستوری و که اندزانن برای واجیا 2254 کمیته دستوری هاته پیش بریارا 2254 یا کتیام لطا اوا گو پیشی دستلاتا که و گوهیز لسوریا چه بده پاشی دستور بنویساندن پاشی هل بجارتن چه لسوچی 2018 بريارها تستاندن و يعني او كوميتا وجوهيز يعني او دسلاتا وجوهيز چنبه يكسر هرنا چكرنا دستور كن بخو غلط يعني دستوري چكي جاري گيدي اگر او دسلاتا وجوهيز نبه بنابر بري رژیم دا تمانا جمع دستوری حموی راینا لی بریارکا لحظ کرنا ولاتن گرانیا و دنیای دهایی و هر وهایی هریمی لابدو کرن حکومتا دستوری چلی مشش گر چه کرن دانویستاننا دستوری دا حتی گرا داویجی آششا براسی تشتکی و رژیم نشان بده و آماده جبوی نویسنده دستوری حتی و که دی نشان نداره و حتی درجه که تی فهم کرنج رژیم که دیکتاتور و نکاره برو رفورم هرین برای اوزانی هر رفورم که گاوا که در وی علی ده بده من وی نجار به هنگ گاو ندیجی پاشه بده و پاشه پیشارو جاوی تبدت کبیر مطرسیه ده نهاج بوی گرا هفته ما وکه شرطه که اگر ام هرنا وی گره دوی نبتنی ام دانستاندنا لسر تکستا بکر ما گرا داویدا او گاو ما آوید بری ونا رژیم قبول ندکر جبنی لسر دستوری دانستاندن چیده هر مسئله سیاسی تانه پیش لدگرا داویدا ملحف کرد و ام براستی تکست دستور بحث بکن لی من نکاری گم گاوا دو آبا بجن او جی چیا ام تشتکی بیجن او تشتکی بیجن جواتا سیویل تشتکی بیجن دانستاندن سر ببه و باشه ام هر سه دیتنا نیزی که هر بکن و ام دید ام به ماده که در کردن یعنی تشتکی در کردن و دستورانو گره که تیده بی رژیم خونه داده جاری که دی او لیستگاه خوی کلاسیک وقت وندا کرن و نگاو آویتن با آیه نویسانا دستوری دا عینی تکتیک مشان مجبر ویجی جارا داوی مگوتا پیترسون هگر او جارا بیورن و دانستاندن لسر تکستا چپی و ام دانستاندن نکنی بویوا تکستا بکنیک ام نای حتی نها نه تپش کتنج آگی رژیم بندیتیا و هیچ تکش مرا نگوتیا گو رژیم آماده بونا خونیشان دایش بوی خاطره گو ام تکست نا حبش در کرد جبر ویجی حتی نه تشتکنینا گو گرک بوده بسر گو يعني قرار بكيني به هاي به حتى لو كان كيليا قوم تاخذنجي تشتكنينا واز قشتي نبا ورم جو براسي امي كاربن دستور كنوج سوريا ربن فيسن كوميتا دستوري هشتنا جبوي هاجر روجه كي هفكرنا كسياسي دبره كي تشبه دربي كوميتا دستوري آماده به ويد هفكرنا سياسي بكي وكا کنترا که جواکی نوج سوریا را و پروسیسا سیاسی یعنی وایا
دمشق وواد جنيف دا دانوستاندن أنا لدراسية خذت تشتكلين. البلد خوازم خود خم شونا تماشاوانان و کو مراخ تکن و نها مثلا مثلا هفدیتنین نابرا حسده و يعني ربابليا خسار و اساطا هن هبدو ديتن هيا وروسيا دخوازا وانيزي هبدو بك دوی واردة تو اويت هنا يعني بيجن آگاهدارين كتو بدي ما آن بيجن تشتي كتو نزيك و دزاني جي هايداري تشتي أزانم روسيا خستيا ناو بين كاريه كي بكي ناو هردو عليا دا ودانوستاندن دناو هسدا يعني مسد وروسيا وادا تشيبويا دريا روسيا دجي برجيم را دانوستاندن بويا لرجيم حتى وكذا كيلي الجور اگاهيه جو ازانم ت آمادكاريك نشان ندايا جو وري پیش وهنك بهرتنا يعني هنك مافي كردا پیش كيش بكي جبرويجي علي سياسي دا اوجي دزانن غابا كي باوجين بيغو مافكي بدس بخن وقت تكچونه كسياسيه جوارا حتى انها تشتكنينا تشتي بالكيش دوي دانوستاندن جو امريكا بخو قلتي انا نغمه دانوستاندن بكن ليه اتفاق نكن اگر واتفاق كبرا داوي المغرب وابناجي جريدا هناك سياسه امريكيه نو بالنسبة الدنيا يجي بالنسبة رجلاتنا بيجي الدنيا ده سياستها ويا الصين وروسيا تجبني سركنا أو يجيد كبنا درجات الدوادا جبل يجي احتمالا وقت أجر أب خبره جهاي مراس به وأمريكا قلت به وعارن في دانوستان يمكن احتمالا جو حاضريا روجك بكشاندنا كيجي بكي ويد روسيا هدي تسليم روسيا بكي ليش كي ما يبغى بيجي حوال بند يفا متفاق مجورة بيك آني بريجيمرا وهوي منطقي دي وقت عندنا كي بكي أبن تشتي وكا بردستي ما حكانا يعني نظام من شو دخينم لأز تشتكو أز أو دكم أدبيجم يعني طبي لجور تشتكو مرة تعقيب كا ومرة دوان ده يعني مثلا أمريكا دزانه كويل سوريا نمينه روجك روجا وهره وروسيا جي تجاري دبجر سوريا برناده بريجي متفقي وانبو نهاجي وتنها جيه كل دريا سبيك وكاره يعني بين اوي خويا عسكري مقر خويا عسكري ام فيجن بارگاه خودینه و لوی داره تسیر دریا سپی وان ولاتن او بکه جبروی مرو دگیجه و قناعت کو امریکا دوی هره از او بکم ل وان جامعه جی به مرا شر کرن و بیجن گلک جاندان ملتکه و يعني بهندكاي تشتكي بمافي نتوي آن بجن مافي كي بچوك بجي كولتوري بجي مدس بخن باوكي يعني حتى كومر كاربه روسيا جي رابر نميمه يعني سوريا بدا نده بلكي سر سوريا جي يودكه لسوريا دزانكو امريكا وهره روجك روجان و او روسيا بمينن وروسيا بيرا هوالتيه بكه ایجاج بروی شرط روسیا کو هگر یک جارنا زخته ده سر اساد ویژه که مثلا کرده ده چند گاوا با ویژه دوان گاوا نا ویژه دوی چوبت دیه اونجی مجبوری منه حتی درکی امنال بر اونجی نال برن تویا چوا دخوینه يعني لا قالك تشتي تكرم كلي راستا يعني هو مثلا راستا ويا تيجي مثلا روسيا بين اوج درستا
ضعیفیەک دوێ مەسەلێدا هەیە دوێت اتفاقا گوان بەحس دەکەن هەگەر ئەمریکی دخوازن بەری دەرکەبن دڕیا رووسیادا اتفاقێکێت ناووا و مەسەد و وادەچێکێ و پاشێ دەرکەوێ گارانتۆری وی شغڵی وێ کی بێ وێمێنێ رووسیا باشە رووسیا هەواڵبەندێ رێژیمە و رووسیا یەک استراتیجیەوێ گۆ رێژیم جارێکی دی سووریا هەموو کەوێ دەستێوێدا وێ چاوە چێبێ ئەو مەسەلە بڕاستی رووسیا جدی وێ بێ گارانتۆرێک بووی مافێ کوردا پێشە ڕۆژێ نەبتەنێ مەسەد پاشێ هێزیدی تەمدا اتفاقێک رێژیمێرەوەیەکردن ئازمێنا نزان رووسیا دەستپێکە کریزا سووریدا خودی پرۆژێکی گرتی باش بوو حتا فدرالی وەکە قبول دەکرد و بەری چەند ساڵێکی ڕەشپەلکە دەستورێکێژی پێشکێشی ڕکبەریا سیاسی سووری کرد تێدا هەمە وەکە فدرالیە ji سووریا را کرد گەلۆ مایر سەروێ دیتنێ لەگۆر دیتنێ بۆ ئەم وادبینن دخوازن ئالیکار بوو بە کوردارە لە دەستورێ دە هەنێک تشت نابگوارن دوێ دەرەجا گۆبەکی هەنێک ڕەنگەک ڕەنگێ ئیدارە کوردا هەبێ مەسەلەی زمان و کولتوری وانە هەبن مەسەلا ناوێ دەولەتێ بێگوهاتن تشت نەولۆژ مەرە دبێژن ئەم فشارێکی ڕێژیمێ بکن دوێ مەسەلەدا هەگەر ئەو نەبێ ئەف تشتێک و ئەمریکا بکێ بێبنگا ژبەر ئەمریکا کێلیاش بێ هەرێ هەنگی بەهێبیا ڕێژیمێ بەدمێنێ ئەگەر رووسیا دەستی ڕێژیمێ بگرێ ئەم چ اتفاقێژی بکن ێمە تەخمینامە وێ بنگاوێ زەیف بێ gelek spas ekek Cafer me te da sekinandin me bibexşîne me kek kameran me em bi xwe jî merak dikin hin tişta ku bêjin kek kameran yek aktörekî divê meselê de ji ber wî me got em ji devê yekê hinek agahdariya bigirin û temaşevanên me jî merak dikin em derbasî îdî pirsê xwe yê ku me normal îlan kiriye em bibin roja bîstê çileyê derdora demjimêr 19 sî yani hebt û nîvê êvarê çekdarên Daişê êrişeke berfire birin ser zîndana Sinawa ya li xewêrana Hesekê û di encama şer û pevçûnên dijwar de ku nêzîkî 6 rojan berdewam kir gor hineka hîn dirêjtir şervanên yani hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê û bi alîkariya dewletên hevpeyman him yê reşayî û him jî yê esmanî Daişê têk birin di wê êrişê de û roja 26 vê mehê zîndan temamî kontrol kirin hêzên Sûriya Demokratîk yani li gor ragihandina wan di van 6 rojan de 121 şervanên wan şehîd ketine û her wiha dibêjin 374 çekdarên Daişê jî hatine kuştin kekamran biya te paş bûyera girtîgeha Hesekê kî hebûn û encamên wî yê siyasî wê çi bibin em hêr Sûriyê ne hêr Rojavayê Kurdistanê ne نها کیل پی و مسئله گلکی نظر آلا گلکی جی زحمت لی داعش بخوا یک جوار خستنه گو دستی گلک جهات ده یعنی و اگر تیرو تروشا هرم میزنه تبی بینه گو گابای گلک هیز وجه عالی برجوندی واده گو جاری کی دی نکی داعش سرف هلبي لي يعني نولو حسانيش يعني ام بيجن مثلا وكهنك اناليز شروفا ولا امريكا بدلي وايا وجاكي دي داعش بيجو امريكا بمني جبل بريار دا دركري اب قال كي ناكري سري يعني امريكا وقت بخازي بمني قال برنگ كي دي بمني لي برجوندي فلان ده قالك جهنم قلت بيجي برجوندي هذا اليه سياسي دا تشتيغو داعش قزنج کرد لێدە مخابن ئەو بوو گۆجارێکی دی مۆرال دا خەلکێکی دۆرا خوا ئەو
شانێ وای ڕازایی بن یان jî xelkekî got sempatiya wa jê re heye bi taybet nav sinne de sinne îro xwe li Sûriye û xwe li Iraqê dibînin weka neheqîq mezin wa hatiye kirin ji ber wê jî yekî gencekî nû ji nav sinne rabê berû tundrewiyê diçe berû Daeş û wana diçe alîk jê ev alîk jê weke berî kerîgê min gotî wê gelek cehjî fêdê jê bikin û wana bikar bênin lê ez bawer nakim Daeş carekî dî weke wê hêza berê karibe rolekê di vê herêmê de bilêje ez qet nebarit wê bawiyê dema ew metirsî wê mênê heger ji dînamîzma civata Sunnî bixwe heger jî ji dînamîzma konflîktê herêmî û navdewletî wana di vê herêmê de wê Daeş heta medekê bimêne û bawer nakim yek carê ji meydanê rabê lê wê nerê bidinê de wê xortiyaberê carkî dî were dewletekê avakê û karibê weke berê xort bê gelek spas kek Cafer tiştekî ku tu di vê pirsê de tiştekî ku tu lê zêde bikî û li ser Rojava jî me hinek malûmata ji kek kameran em me bihîst tiştekî ku tu bixwazî li ser wana jî lê zêde bikî yani kek Kemran li Kurdistanê yê şarezeye me fikrê bîstin spas dikim ji bo wê baş bû bes dîtina min ji bo Rojava bi du tiştan jî basî wî bikim mesela tekiliyên Kurdên me yê Rojava wê derê yani hezên siyaset tekiliyên dîplomasiyê ne zelalin yani tekiliyên me Amerîka sedî sed ne zelalin tekiliyên me Sûriye ne zelalin hükümeta Bas yani ew jî ne zelalin yani meydanê zelaltiya me tune bes dizanim Kurdên me Rojava bi xastinan Amerîka şerekî Daeş kirin li Sûriyê bes alî dida jî pir xortên me hatin kuştin pir însanên me goçber bûn îro li Tirkiye li Ewropayê bi hezaran bi sedan Kurdê Rojava goçber bûn yani giraniya wî li ser axa me pir zerar da me alî dida jî ji bo wê tekiliyên me ê Rojava êk Rusya Amerîka nê zelalin yani ez dûrva wisa dixwînim naha Amerîka Kurdên me kirin nav şerîkî ew şera Kurdan ji bo Amerîka kirin jî azad jî bûn biçik bes netîca wî çi ye yani qezanca Kurdên me Rojava ji bo vî şerî çi bû îro nê xuyaye ya ew ki mezin e yani ez meze dikim ki Kurdên Rojava hezên Rojava tekiliyên xeyê dîplomasiyê Amerîka baş nekirin û sedî sed jî nêxuyaye mesela derve merê rexne li dijî Amerîka dibîze rexne wekê dike merê nizane Kurdê me li layê Amerîka ne yan jî li dijî Amerîka ne yani ew jî ne zelal e ew ya li pêşerojê têngasiyan derxej boî me wek Rusyayê jî wîseye Rusyaya girêdayê hükümeta Sûriyê diparêzîne ev naxwaze ew ya bişkê ew ya tê aşkarê jî ama bes aliyê dida jî Kurdê me jî tekiliyên me Rusyayê jî sedî sed nêxuyane daxwaza me çi ye li Kurdê Rojava çi ye ji derve çawa dixwînim Sûriyekî federalî yani bingehekî Sûriyeyê federalî were aftinî ez bawer dikim ki Kemran jî basê wî destûran wanan kir ew daxwaza Kurdeyê ev maf û heq dide Kurdan Kurd dikarin li ser axa xebînin çandê xwe pêşve bînin bes ama îro hükümeta Sûriyeyê naxwaze li cem Kurdan rûne danişe yani naxwaze ki li ser cem Kurdan ew çêke alozî çêke ev meseleyekî gîre ew ya çima wîsateyê dîplomasiyan Kurdên me li gel Amerîka û li gel Rusya kêm dibînim ez kêm dibînim û ew kê me jî tune yani ew şerêk me
ji boy Amerika kirî tüm maf neyîne ji me re ez wisa dixwînim ji boy Rojava. Pirsatê duyemîn jî ji boy Hesekê tişkî balkêş e niha ew girgîtêha Hesekê jin û zarokên ji Daîş de mayîn hebûn dorda. Yani du dirêj li ser wê pir hate minaqeşekirin li Ewropayê jî mesela pir caran dihat gotin ki ew hemvelatiyek di girtîkeyê ta ew devletên Ewropayî wana heynin. Ama çawa kirin ew nan dirêj kirin salek havitin, mayekî din havitin, salek din havitin paş da çima îştin ew kî çareserî nexastin ji wî re çêbikin. Balkêşiya min li vê derê di vê noxteyê da dikişîne Daîş hat ji kemandinî rasteke kemer rastiyê wî heye Daîş belkî nikare bibe devlet bes ama Daîş wek îdeolojî wek hizê paristin wek hijikî partîzan ê li wî axê jîn bibe yani ew ya xilas nebiye ew tirsa wî jî tam heye tam di wê noxteyê da tişkî eceyb hat lîskandin Daîş dîsa bi êrişa ser Hesekê hata olê û moralekî mezin da insanên xwe derdore wekî ez jî wisa dibînim yani Daîş dîsa bû zîndî vîvekira lîstikî mezin hat lîstikin dîtina min şexsî di paş vî da ew devletên alîkî aliyên me digirin hene ew jî alîkariya wî dikin yani lîstikî du serî heye di vir da dîtina min ji boy êrişa wî heye tirsa Daîş ne li Rojava ne jî li Kurdistana herem naetiye dawiye yani ew tirsa wî tim heye ji bo wê ew tevê maneyî kî hezên Kurd dîplomasiyên xê pêşerojê da baş bikarbînin çünkü berjivandiyên me yek û yek derek em bi dostên xwe re denkin eger em bi alîk Amerîka re kar dikin em vî eşkere li ser wî dawestin ama ez naxwînim ez derve da wisa naxwînim hen bi Amerîka re dibên em kar dikin alîtî da jî bi sedan rexna dikin ji Amerîka re ew ya jî nexuye yani siyasetîkî ne zelale tê kirin dîtina min. Kekabran li vir da pirsekî tedî ana hese de dibêje ku me ewa wê serî yani wê êrîşa li ser girtîgehê me şikand û me wiha kir û yani bêjin wek mêrxasiyeke gelek mezin tê nîşandan dema tiştek bûyerek ve meriv karbe kontrol bike tiştekî baş e tabii ez ew nakim lê wextê vana hatin bi kamyona bomba anîn berderê Hevsê bi seda milîtanên xwe anîn wê çaxê hese del kuderê bû belî ema bersivavê bidim xwazim tiştekî Cafer behs kir bes weke got yan me xweşik şirove nekiye rastî wextê divê Kurd siyaseta wa bi nisbet yani diplomasiya wan siyaseta wa bi nisbet Amerîka ne diyara li vir mişkilek he Kurd kîjan Kurd yani heseda wextê buwara şer dike em ne beşekin ji vê encûmen em ne şervanin û me rojekî jî bi Amerîka re şer nekiriye em Amerîkaya hevalbend dibînin ew jî hevalbend dibînin ew na wextê şer dikin gerek şert û şirûtê xwe kaçîlo deynin ew meseleke buwa vegirêdaya nizanim mixabin diyaloga me jî neçû ti deverekê got em garibin bi hev re siyasetekê bimeşin ji ber wê jî Kurd ne hemû Kurd her Kurdekî jî bi awayê xwe siyaset dike ême bi nisbet me û Amerîka heger rexnek bên ji war dibêjin heger navçe xwestinekê em digihên ewa heger ka ji bo piştgiriya mafê Kurda em wa tiştan dibêjin ya heseda wana rengekî diya alîkî leşkeriye heta niha Amerîka yek daxuyaniyeke piştgirîke siyasî divê meselê te neda ew zaîfîka li wê derê karê hinedî bersivavê nabidin mesela duwa ew jî ya
حبسي وكانت كريم براسي لاوازيه كآلية أو لكارية دا تشتكي عجيب هم يعني وقت تقولي أو كسن دبيجن بصداقة هن دبيجن دهاتنا نزعم يعني جيروكي قول سر مسألة هاتنا قلتن قلق كيجان الله صار نزعم ليه توري و تكاربي مثلا حبسي بقري وتنيزيكي جاري دي نمرة أزنزان شقاسن هناك دبي هزار هناك دبي هيصد هناك دبي حبصد كس جداعش كاربن بازل ودناب وادا كسي واي سركردا يه خطر ايجو كار يعني ودخيه اوبراسيون اساسي وينا شلو كاربن ورن وا كسي خدر يخن وا كسي واي لازم حسابي خكرنا قلت صدق جواوري كشتن او اوبراسيون جاوي وادش كي مايبا دمك ارمانجا خبر نسي افحمو هاجر ضعيفيه او لكيه النبن ممكن نبو ببي بيغومان حبس جي نجهبي وأزخو او بخوجي نحبسه مدرسه كرنا حبس ابنا حمو بالبرسياريه ك اداره ودريا ريفابريا ورا بالبرسياريه ك هيسن نبن تبيج جبر ام كسي قالكي خطر بهزار الودري وبصداي خطر قلكي خطر سر مستوى الدنيا حموي هو قاسي بزعيفي ورنا باراستن وحبسات بيرنجي ورنا براسي تشكي سيرا امريكا بكره حتى تبقى اداره ذاتي تبدا بربرسيارن برفي او هذا و اونا وخطري كمزن ج حمو كردار تشكي واستخمين دكم جي و تاثيرك خوي بيشروجي دكورسان عراقي دجوي نشان بده جبر قلق دليلات هنا دبجن او خك درباسي بربونا وممكن اجبوي سياسه نافخوي عراقي بين كاراني او ناجي متصيه كمزنا سر كردا وكهرغاف جبر ونا جاركي دي او مساله اولكاريه وانا دريد برچاب ورنا درباس كرن وبرنگ کی دي اوي ماي يانجي گو گرتي گو جاركي دي كرنا حبسه ده برنگ کی دي ورنا زندان كرن يعني جي زندان نوجوار آباد كن كاچا آباد كن باري كاريا جواتانا ونتري. بله. ام در باسی پرسا خویا ددیا ببن مجارا خویا ددیا 2019 دامزرنر و سروک داعش البغدادي ل 18 كيلومتر حدود تركيا دناو آغا سوريا إدلب'e جاری امریکا و هات کشتن 3 سال yani 2 سالونی پشتی وی جیگری و چاق جیگری وی بو یک جیگری وی بون آناجی سروکی داعشه القریشی yani İbrahim el-Haşimi el-Qureyşi icar 4 kilometre حدود Türkiye او هات yani بيجن ديسا بيزن امريكي بإيريشة كشبه يعني هات كشتن نها كيك جعفر اشتد دبرسم yani ev herem dibin kontrola Türkiye'de. Herem İdlib'e o evi. یک 18 kilometre دور تیر کشتن یه دیا کوسروک دیا 4 kilometre دور تیر کشتن ت ویا چوا شروعت کی چوا اود کی از دخازم لسر دو نقطه بسکنم یک نقطه سیاست دنیای چوا دمشه ام ببینی که لدنیای دولت وک آمریکا روسیا ترکیه و اونان چوال گور سیاست اخی حرمه جدر وادا تم هر تم
siyaseti ki nü empoze dikin ki gelin xê hereme bi siyaseti ki mecul dikin. Ev her tematiye duyatin. Mesela em bibin ki îro dostê me Amerika li derva siyaseti ki tinin hole, bes li Amerika herem jî siyaseti ki dü tinin hole. Yani her tim bi signalên xaricî ra jî siyasetê xê heremê disekinin. Yani kuştuna em dikarin dest pê bikin ji kuştuna Usame Bin Laden çawa hat di siyasetê Amerîkayê de herem da baş bikaranîn El Bağdadî û Kureyşî jî aynı noktaya hizmet kiriye. Niha têzanin Trump leşkerên Amerîkayî ji pir derên Ewropayî kişandı bûn. Bes niha politika demokratan cuda ye li Amerîkayê. Ew yan dîsa ew leşkerên xwe li Ewropa û Rojavayê Ewropa dixwazin belav bikin, elbê derê jî ew signalek nehatînî meydanê. Yani çawa dikin, ew siyasetî dikin, rojev hat, roj hat, ji derdê xin adebên ki amavaya kiriye. Yani îro işte me Kureyşî kuşt, hewcê wî heye vesaire. Ew yek, ew nokteyekî siyasetî giştî tê hatin kişandin. Wek tê zanîn, kekî nîmet wek tê ji bas kir, ew salê dawî da hûn dizanin münaqeşeyekî pir mezin hebû di naberê Tirkiye, Amerika û Rusya û hikûmeta Sûriye da. Yani kîjan hetê kilometrê bê bi destê leşkerên Tirkiye bê kontrol kirin. Sirf tê münaqeşeyekî du dirêj hebû 10 kilometre piştira kirin 15 kilometr heta dawiyê ra kirin 30 kilometre. Yani bin kontrolê ew kê de bû. Di bin kontrolê leşkerên Tirkiye de bû. Li wê derê hûn tê zanîn wek mirovekî sivîl hûn herin 15 cara hêve kontrol dikin. Yani ne mümkün e ki insanek ji wê derê de derbasî bî, derbasî aliyê dibêj bê. Yani li vê holê tê xuyakirin ki devletê Tirk jî û heremê jî û dide jî ji bo bercivandiyan xe destxedan grubên din digirin. Yani çav jî ra digirin ki roja wî hat ew derê holê dixin. Yani ew derê meydanê dikeve. Çünkü tu tiştên dinî ki mere li ser vî bînî ziman wek tune. Niha îro 30 kilometre li ji bo Tirkiye de tê kontrol kirin ew hemû sinir û hen hezên Tirk jî û hevalê wan jî di Rojavayê Kurdistan da yani di axa Sûriye da waran kontrol dikin ki ew ya demek ew ihtimal heye ki ew ihtimal pir mezin bû ki ew hezên ji dijî Kurdan kar dikin wextê hatî jî operasyonekî wisa jî dikin ki ji bo bercivandiyê xwe de wî xwe dikin. Yani heta îro wanan çav wisa xwe dikî çav girtinekî ewnan li der dorê sinirê Tirkiyê cî bigirin û xwe biparêzin. Yani ew tê xandinî berî wî dixwîne ji wê derê de her du noxtayan jî nêzik hevin. Yani êk em bibînî ki Amerîka ji bo polîtika xê heremê bicîtîne xizmetê wî kiriye û aliyê dida jî tê zanin ki Tirkiye jî armanca wî ji bo Rojava û ji bo Kurdan tê zanin. Yani du dirêj belkî wexta basê wî bikin. Ez vê noxtayê de wisa dixwînim. Belê yani em wek tu destê me da agahdarî tune ne em tenê şîrove dikin û em mesafeya dipîvin. Di navbera ciyê El Bağdadî hatiye kuştin û ciyê El Kureyşî hatiye kuştin navê da 25 kilometre heye û hemî jî di aynê hudûde lê tiştek din balkêş heye ku niha ew kesên ku ji Ewropa ku di hebsxana Sina ya li Hesekê û bêjin belkî hin girtîgehên din ku li Rojavayê Kurdistanê hene ew Ewropî sedû not û nehê wan li ser Antakya li ser Hatayê derbasî Sûriyeyê bûne. Di van kara
kare heri simple ye istihbarat heye ku takip bikin ku kîja evêda çi ye, çawa çi ye, çawa hatiye. û bibêjin silahê hatine bikaranîn, guleyê wan ji ku derê hatine, çawa hatine. Kek Cafer pirsek din, yani çima hewqas yani bêjin dewletên Ewropî û Amerîka tolerans bi Tirkiye re nîşan dide ku dizanin ku Tirkiye heta dereceyeke pir mezin di nav vê meselê de ye. Erê yani ew tê zanîn merij Avrupa'da jî wî dixwîne. Ew mesela siyasetê Avrupayê merin mezê dike car caran li cem çepan ya jê hümanîst basî vî dikin. Ew têkiliyên Tirkiye Avrupayê bi rastî mezinin. Yani Avrupa ji bo pirsa Kurd ji bo Kurdan têkiliyên xwe Tirkiye nixare bişekine, nixare xirab bike. Mesela yek sebeb heye, sedema wî yek çi ye? Yek Tirkiye hûn dizanin niha bîye axa penebirê yekem yekterîn derbasê Ewropa dibînî. Yani ne tek Kurd ya jî ne tek Ereb û em bêbînin ji her derkê da penebirêk tênî ji ter Tirkiye da derbasê Ewropayê dibin. Yani ser axa Ewropayê dibin. Du aliyan da yek aliyê mezin ji Behre û ji rêya Erdira jî Yunanistan û aliyê dîde jî ê Bulgaristan. Tirkiye hûn dizanin peymanek çêkirî Yekîtiya Ewropayê da ji bo vê penebiran da pereyekî pir sand ji Ewropaya ew na penebiran bernadin vî alî. Yani ev Ewropayî ji bo rihetiya xwe ji bo siyaseta xwe heremê têkiliyên xwe ji bo vê sedemên naxwarin bişkenin. Yani Ewropayî naxwazin kî li ser pirsa Kurd yek û yek bibin kî û nehxî dikin li Kurdan û ji bo vê têkiliyên xwe ew bişkenin. Tirkiye bişkenin. Vaya tişkî pir mühim e. Belkî derve da ew ya wisa ew nabe. Yani balkêşî wisa pir naxîne ama bes penebir li Ewropayê wanan întegra wanan ji dayîna wanan ji Ewropayiyan da pir zehmet e û pir pere jî digire. Çünkü ew heta vir hatin ji bo vê Tirkiye Avrupayê naxwazin têkiliyê xwe yek ji Tirkiye re ji bo vê sedemê xirab bikin. Ew ya nemimkün e. Ew yek. Duyemîn tê zanîn ne aşkare ye Tirkiye endamê NATO'ye. Yani ew ya çawa ew endamtiya NATO û devletên Ewropayî û Amerîkayî tek ji bo Kurdan wî xirab bikin. Yani ew jî rastiyekî din e. Te pir caran rojnamevanên me aşkare kirin kî însan, silah di sênerê Tirkiyeyê de derbasê bin xet bûye. Hatiye girtinî jî ama li va aşkaretiyê heye ama ji wê sedemê jî Tirkiye Ewropayî naxwazin Tirkiye re têkiliyên xwe bişkin. Ew yek. Duyemîn aboriya Tirkiye Ewropa tê zanîn yani Tirkiye milyonan tiştan ji Ewropayê dîstîne ya jî dişîne Ewropayê. Adin gerokan hene. Yekî din Tirkiye bi salê dawî da gerçi bi xwe jî çêdike hema hemû ekîpmanên eskeriyê û teşkîlatên wan ji Ewropaya û ji Amerîkaya dîstîne. Ew ya jî pazarekî mezin e ew jî naxwazin wî xirab bikin. Li Ewropa tişkî dijî heye hûn tê zanîn netewiyên Tirkiye li Ewropaya navîn pir hene. Yani diplomasiya wan jî heye li derva. Ew yan jî wî naxwazin xirab bikin. Yani dîtina min ji bo wê Ewropayî tek bi zimanê me bibîm tek sawê çavê Kurdê hêşîn naxwazin têkiliyê xwe berjewandiyê xwe ji Tirkiye tên cêbîlin. Belê. Wextî zû derike em derbasî mijara xwe ya siyav bin. Belê. Sibê roja dawîn a hilbijartinên dersên bijartene Kekamran mesela ne tenê em Rojava û Bakur em merivê hevin û derbasî ew bûne gelek tiştê me jî müşterek hene ku her çiqas li Rojava Sûriyeyê
بيجن تيبين عربي تيب كارانين جي كرد تجاري كردي بتيبين عربي نانفسين بتيبين لاتيني دنفسين يعني اوجي هفباريه كيمياء مثلا زمان لإيران هرتم زمان كردي درجه كي بيجي لمكتبه قانوني هاتيه بكارانين يعني بيجن ناتيه إنكار كرن بلكي بحدود بلكي أو بجي المكتبة جي الأواجي أو بيه لروجا لباشور جي وصابيه لباشور جي 1930 چندا وربه يعني الباشتا طريقة ويانا نايب إيرامن أو هي دبن كنترولا إنجليزا دابو مثلا كردي و مكتب دبستان بجن بكردي بن أو بن بكردي زارو كارن خو پرورده بکن لباکور و روجاوا قدر ما یک بیه هر تم قدر خبیه وقت مهن تشتاجی کرده بریسک ما کریه بریسک گرتنه و باوی ل 2012 ل ترکیه به پارتیا دما اقتدار پارتیا يعني اق پارتیه او جبوك تيكا و يكيتيا أوروباي ما في زمان بجارته ده كردي جي جرت يعني كرد كاربون وي حقيب كاربين حتى نها جالك جارا كردا يعني بيجن جالك كم هزن كردي كرد يعني كردستاني دوان روجا ده كو بيجن خدي في اوي دركتن في ما في دركتن yani edzanım yani hin partiyen siyasi Kurdistana Türkiye xwedî lê derketine gotine zarokê xwe bişînin lê piranê ku serî de jî em bibêjin derûdora HDP û wê derûdorê û ew ê her tim yani gotine na yani viya me xapandine em gere زمان کردی و زمان او یعنی ویژن کینگ بو رسمی هم کارن او بکن یعنی لدجی وی او درکتن لی ای سال نظانم چبو yani belki jî em Kurd piçek bêtir yani carna te diye drop barantê tê dibe evek û yek carek wek coşekê ew dibe li her derî teqiya her alî xwedî li zimanê Kurdî derketin û gotin ku em ev zimanê bijarte hilbijêrin ji ber meselên zivistanê û ku millet nikare xwe bigihîne zaman jî dirêj kirin belkî vê awayî jî baş bû yani ew ku wê dema ku meriv zêdetir bêtir xwe bigihîne milletê û propaganda bike ew avantajek jî çêbû li Bakurê Kurdistanê roja ku ez bûme heta niha yani roja ku ez yani bêjim min ferq kiriye min tu carî ew qas kesî ew qas vê coşê min xwedî ziman derketine min nedîtiye nizanim çi qas haya te çi qas tu dişopînî tu ji ber ku min goya qedera me di wî warî de jî wek hevdiya mesela ziman da em û rojava tu çawa dibînî tu çawa şîrove dikî براسي tu تشتي çi qas haya te jî heye انا هيام باش بر راگهاندنه گلکی او مثلا نشاندا بس يا هري بالكيش ممتاز يعني ابدشتي 2012 هذا قانونك هيا مافك هيا دستيته هيا مخابن هزيمي كورسانا تركيا نقاريبون في ديجيبك شما بيشتي 10 سال جنو تين بالمسألة او دقن اساس نوا دست بكر يعني هناك راگهاندنه دست بكر هناك جواتا سيفيل دست بكر ونها جهه خو گرتيا نها كرد يعني كرد غيري كرداج زمان ناسنامه هاگر دولت بزانبون هات اسیمیلاسیون کرد زانی بو وقتی ویدکی هنگی هستی نتویجی دشکنی وقتی تبزمانه خو با خوید خودی لیدر کوید هستی نتویجی بلندکی در فتا گو ایرو هیا
از نزانم حتی چه قاسی مروف کاری ناو لی بکی وکا سوفت پاور دوی کرد بلوک کار بینن مثلا نه هم الا احتراجی تونگی یعنی یان دوی ام شورش ها بکن یان تشکی نکن نخیر ایرو دولت قانونک دانیا 10 ساله بنا جنو 10 ساله ام گرم بونا هر جاره که دولت قانونک دینه ام پشتی 10 ساله گرم ببن ام نتشغله لازمه هزن سیاسی کردی دعینی وقتی گو او ماف تی بکار بینن نبتنی بدوی او بخوا خباتی بکش بوی مافی دست بخیرش بکی قانون ضغطه بکی مشاد بکی هر آوائی بکی برنگه کی سیویل مافنا نورمالی عادتی گو تتخوازه نتشته کی عجیبا زمان ایرو صد ساله 21 دا تجنو تبجي والله ابناء مافا يعني مافا حتى يدي وكأسفل دكم دولتي بخوكو وحتى نظام چنده هيدي بو ده حفتي ادريج كل جوجبر سرقمي جوجبر برفي ونظام چن حتى دولت كتا بروسيسا جو آليكاليا جو زماني كردي بياو كرن جبر بينا از بينا گلكي چشتكي باش بينم بيروز دبينم خودی لیدر کردن زمانی کردی ارککی نتوی هر انسانی کی کرده و دوی اون وقت ریخستنی کرسانه ترکیه گلکی گرانیا خوب ندا مثلا نه هم ابتنی وقت مگوتی یان دوی هم کردستانی رزگار کن یا نه هم تشتگی دینا کن نخیر تشتن هنا مروفکاری بکی تشتن هنا مروفکاری فیدیجی بکی قانون هنا احتمال از قانون نه اون بخوا بلکی تشناج مرابجن بود قانونا تركيا اوجي وكا تكرم كريج بقى وقت انه اك بارتيات سر دسلاتي هنجي قلق قدخي لسر مساله رخصني اسلامي وفهبون جيرا باش بو جو كريتري كوبنهاجن لغور كريتري كوبنهاجن بهرتنا بكي قانونا بنجيا يا دولت يعني قانونا جيرا بكي ابنا حمد فدان بدون هر جاره كي جو بهرتنا ذكر بعاليه آزادیه و عالیه پرنتوبونه و یان چه جرات بیشن او کریتری کوپنهاگن هموش بی کرده باشه ممکنه ها یکی قانونزان در که بیشه والله هنتش ندیش یانا امکان فیدیش وجا کمپانیا که گلگی باشه چی بو از ایدارم نبتنه گرمبونا ما یا چند روزاده جبت اول مثلا کاری سر ببیجی بمینه گوالا یک و خوندنه هل بجیره یا نه هل بجیره نخیر و ام ده بدن با آلیه گو ببی اجباری و حتی ببی خوندنه رسمی فرمی یا مدرسه تشتکی گل کی باشه و پشگیری آید گلک سپاس کک جعفر تشتي كنت بيجي تجي وقت من نزيك بدناو مسألة ودشوفيني أجد خازم لا أجد خازم سبي روجا داوينه أري أجد خازم تشكي بيمش بوي مثلا زمان çünkü var mesele gırınge permiyme bas az biraz dikim ki Kemran tişteki dizane mesela باکورجی چوابیه از فکری وی قبول دکم باشن یعنی از تک زیاده تر هنان تشتان لیه بکم از دخوازم یک سفته تشکی رسمی کی گر ببینم جبوی ما کردان همیه یعنی فرق نکه کرده باکور باشور روجاوا روشلات فرق نکه ام کردی ما زراوه کردی پرن جبوی وی سدمی تشتی اینگی مهم اگر ام تخازین خدمت ملت خبکنی خدمت چانده خبکنی ام لسر الفابه کی افده ببین یعنی بوی کردان را کی جان الفابه دبه نبیم تشتی çünkü hem zamanzan debin به لاتینی باشته نویساندنی هم تشتینده دبین مسئله ایرو زراوه اگر ام دخازن زمانی که من نزدیک بهم هفته فهم بکن demek ام لباکور لباشور روجلات روجاوا لسر الفابه کی konferansı geçe bikin o alfabe me böyük. Ev tiştek em dikarim bikin. Yani ev dest medaya. Piştivi ev ne meseleye kurmancı sorani zazaki uzravayın din
peşe rojeda nezik hev dibin. Bes îro tabii serfiraziyê ki mezin heye li Başûrê Kurdistan Kurdî salê dawî da zimanê perwerde ye. Yani Kurdê mê Başûr ew zimanên xey îro ew bêjên Erebiyê di navî da, ew bêjên Farsiyê di navî da hedî zelaltir bîye û zimanê perwerde ye li Başûrê Kurdistan ew ya pîroziyekî mezin e. Bes li cem me çawa ye? Li cem Bakurê Kurdistan eğer hûn destûr bidin xerez biçik bahsî wî bikim. Li pêşerojê tê zanîn kî piştî heta derdora salê 2000-an li Tirkiye însanên me dihatin mahkemekirin, di mahkeme da bi însanên me re digotin kî xe parist bi zimanekî nezanî. Yani Tirkiye wî bilinmeyen bir dilde kendini savundu. Bi xe parist bi zimanekî nezanîn. Ev yek. Ve çikî pir balkêşe derek em Kurd û Bakur, Kurdê Bakur vî bir nekin. Ve çikî pir mühim e. Duyînên heta derengî bi me re digotin li cem me Kurd tinin, Kurd Tirkin. Yani em Tirkin. Zimanê wan jî zirave ye, ne zimane. Yani ne zimanekî bi taybetî ye. Kurdî ne zimanekî perwerdeyî ye. Ew îdeolojî hebû. Bes çawa bû piştî 2000-an me re dikare li vê derê binîvî çîz bike jî. Yani heta ki hükümeta AK Partiye yani o Erdoğan ser hüküm li Tirkiye pragma hat göhörandin. Yani insanên di civatya Tirkiye'de keşif kirin Kurd hene, keşif kirin zimanekî Kurdî heye, keşif kirin tiştî wisa heye, çima wana jî berjumandiya xedîtin û li ser vê demê tê zanîn pir jî hat nivîsandin kirin, piştî wê çi kirin 2009 hem kriteriyên kopana heye Tirkiye dixwastê keve nav Yekîtiya Avrupayê ve gidî aliyê dida jî hükümeta AK Parti'ye dît ki Kürt kuvvetekî mezinin li Tirkiye û ewnan jî kişan aliyê xel ji bo vê heziratiyên kirin. Mesela li Zankoyê Artuklu, li Zankoyê Diyarbakır û Dêrsimê 2009 beşan zimanên Kurdî hatin jevkirin yekem car. Yani li üniversiteyê li Zankoyê hatin jevkirin. Hazretiya wê kirin ki ewnan pêşerojê da mamosteyan bixwînin û zimanê Kurdî bine holê. Piştî wî jî qanûnek derxistin 2012 me re dikare hen zimanan li Tirkiye hen dersan li bidistanên Tirkiye hilbijêrine. Yani Kurdî yani wek du zirava Kurmancî û Zazakî jî di nav vî de bûn. Ew dere meydanê ket vaya wek Kamran jî got vaya gavekî pîroz bû û gavekî mühim bû. Yani vaya megiya pîroz kir. Bes praktika wî ne wisa bû. Praktika wî nemeşiya. Yani ew ya îro jî heye. Praktika wî da ez dikarim ez naxwazim mezin bikim heta salê dawî da Mersin xariç ez ji wera yek numuneyekî bibim bahsa Mersinê bikim. Li tu bajarên Tirkiye, li tu bajarên Kurdistanê Tirkiye dersxaneyek zimanê Kurdî natine jevkirin. Yani ev henan hebûn, mesela ê şexsî hebûn ama niha li gor kanûnê, li gor sistema dibistanên Tirkiye yani yek mirov eğer xast dikare zimanên xe hilbijêre û bibe ki ez Zazakî ya jî Kurmancî dixwazim ki zarokê min ji dersa qata çaran da dest pê kire 5 û 6 7 da ew dersa wî bibînim. Ew ya li ser wî ew ka wî heye. Bes tu dersxane ji hev nebûne. Ew yek ve tişkî pir mühim e. Yani hem li heremê li bajara hem li cem vezîrên Tirkiyeyê perwerdeyê yani hem bi salaya lîstikek hatiye lîstikandin. Yani niha xelk dê bav nizanin çawa ew ê yek forum tije bikin û
و بیشینن ج مکتب را او ناجی بیشینن ج وزیر پرورده را کی او درسخانه جواب کن یعنی شرطنامه وی آشکاره هر مکتبی که ده کس اگر بخوازن او درسن بجارتنه و کردی نشان بکن بخوازن devlet mecburen dersxana jwana javki. Ama de pratikta mevaya neditiye. Yani eviye nebiye. Xateye pir mezin bune. Yek veziren perverdeyi kiriye dudu li bajaran û li heremê pir dibistanan da mamosteyen nijat perest ên nezanî ji xelkê me re înformasyon nedayîne. Xelkê me em nêzîkî li derekê me pirs kir me hûn dizanin kî hûn dikarin zimanê Kurdî hilbijêrinin xelk nizanin vî ya. Partiyên di parlamentoya Tirkiye da jî di nav vanan da jî HDP jî heye. Heta îro karê vî nekirine. Rey dixwazin jî millet baba bes hatina tiştê engî mühim wek ziman tiştê engî hebûna milletê me em nehel yani heta îro Tirkiye ki tezanîn em zimanê herem den dikin li Bakurê Kurdistanê ne zimanekî dibistaniyê ne zimanekî melzankoya in bikirî ama zimanê me heta îro jinbiye yani neheliye zimanekî me ama bê dibistan bê qurs bê komelan heta îro ew zimanê me jinbiye hatiye yani tişkî mühim e yani em neheliyin eğer ew ya jî biçûya mesela tezanîn 100 salê dawî da devletê Tirkiye yani ew mirovek li Tirkiye kî zimanê wan ne Tirkiye ew ya bi polîtikayekî resmî û psikolojîk xastiye kokê wana bihelîne. Zerarê wanan jî kî dîtine mesela pir xelkên li Tirkiyeyekî ne Tirk heliyane ew na îro nizanin ew nan henê wan Ermenî ne ya jî Yunanî ne ya jî boşnaqin ama Kurdan jî piraniya wan heliye bes Kurdî maye Kurdî zindiye jî îro jî heta îro jî em wek hem ji zimanê xwe hez dikin hem jî ji milletê xwe hez dikin yani niha îro çibû polîtika Tirkiye mecbûren hat gehrandin hebûna Kurdan biçîkî hat qebûl kirin zimanê wî jî biçîk hat qebûl kirin ama ew lîstîkanan berdewam dikin. Em wek hêzên siyasî yani partiyên me Kurd heta îro ji bo vê karekî sedî sed baş me nekiriye yani ne ew kara hekbar kiriye ne pak kiriye ne êdin kirine yani ez dixwazim wî bibin ama her tim ew hêzên Kurd li ser mesela ziman her tim binê wî çîzkirine ew pir mühim e ew ya hebûna milletîkî ew ya kirine yani îsal tiştî balkêş bû ew jî pîroz e partiya hen partî wek pak wek hekpar wek hereketê azadî wanan yek kampanyayê dest pê kirin di vî kampanyayê de xastin gelê me îsal bi serbilindiyekî ji devlet bixwaze kî ew dixwazin zarokê wan Kurdî hîn bibin Kurdiya yani Kurmancî ya jî Zazakî ew kampanyekî wisa hat kirin ez bawer dikim ke nîmet ek bastîkî ew ya bû ew ya jî pir pozîtîv hate cem xelkê nêzîkî min li derdora Mersînê bihîst û xwand yek hen mamosteyên hene Kurd li wê heremê ekjîn dibin bi Kurdî bi Kurmancî û bi Zazakî den dikin wa hevalina teqrîben 3-4 salê dawî da karekî kirine ew karanan bixwe mamoste ne di dibistanan da li pir deran geriyane û dersxaneyê Kurdî yani çune cem xelkê ewnan berev kirine ew xawendekarina dîtîne û hen dersên zimanê Kurmancî yani bi zarê Kurmancî û yek ders jî bi zimanê Zazakî li derdora herema Mersînê hatiye jevkirin ez wanan jî li vê derê pîroz dikim ew tişkî pir mühim e balkêşê jî niha ew kampanyayek niha sibe
te dawiye ez wê jî bibim. Netica Ama wî Peyamat roja dawiye. Ere roja dawiye ez bimeşin herin dibistana. Yani bê ziman bimeşin herin dibistanan dayîk, bavik, destê ve paş dikim, ê çûk hemêz dikim, zarokên me delal eger bi zimanê xeyî şîrîn nikarin merama xwe bînin ziman ew milletê me bihêle. Yani 100 salê dawî da çi siyaset dwe mabûye, çi ideolojî mabûye. Eger ziman, çans nebû milletîk jî dihêle. Heta îro 100 saliyê dawî em nehêliyin. Ez hevîdarim. Ez hevîdarim em heta îro nehêliyan em ê li pê jî bimînin û pêşerojê da em ê mecbûrên heqê me heye em hemvelatiyê Tirkiyeyê ve Kürt haq em vergî didin, em kar dikin, heqê me heyekî dibistanê me jî hebin. Şermekî mezinekî zimanê Kurdî zimanê hilbijarteye, nêr zimanê resmî ye. Devleta Tirk dikare en kêm 2 saat 3 saat di hefteyê da Kurdî û zazakî bike zimanê perwerdeyê ew jî heqê me ye, mafê me ye. Îro jî ez ê îşav dîsa bankim dengê min ma here Kurdistanê jî sibê rabin herin dibistanê bi zarokê xeva forma xê ziman bidin dibistanê û heta 2 heftan jî ji dibistanên pirskin ew dersên dersxane çir bûn. Çünkü heqê wê heyekî hûn dikarin ji wanan pirskin. Ez bawer dikim kekî nîmet peyama min hate famkirin. Bes neye? Gelek spas. Min tiştekî li vir ji bîr kir ez bibêjim ji ber ku ya rastî ji xwezaya bernama me herkes pirsên ku di dilê wan de ye her tim dipirsin derfeta ku kek kamuran li vir e derheqê Rojavayê Kurdistanê de kesê ku pirsê wan hebe dikarin binivîsînin her wiha kek Cafer li vir e bibêjin tiştê ku bixwazin li ser Bakurê Kurdistanê li ser mesela ziman pirsê we hebin û karin bipirsin binivîsînin. Kek Kamran peyama te mesela ziman da ya dawî tu ji dê bawera çi bêjî? Yani gelekî diyara Gultaz herin bibjêrin dersa zimanê Kurdî zarokê xwe ra. Ne tenê wilo divê xebat werê kirin eyn ew dê ba giraniya xwe çê bikin xebat vê kirin ji bo got dersê fermî bi zimanê Kurdî bêne kirin. Yani ne tenê dersê bijarta ev mafekî gelekî tabiî insana ye gereka yani li pey her xwe tê da zayıfîkê nîşan nekin. Ziman nasname yani tiştekî herkes zaniye da bê ziman nasnama seqeta. Ji ber vê jî mehêvî heye em tev de dizanin kursana Tirkiya bi rastî asimilasyoneke xirab heye. Hema ji kêmayî ve binivşê nû gobê karibê nasnama xewindanekê û ew hestêne tewîl cemîna bilind bibe me berî tevîkê got ev nakarê bibe bi rastî hêzekî girkî mezin di siyasetê de jî heta. Yani êdî çi dibêje da tu xwe nas bike hingî dikarê xwestinê xwe jî baştir pêşkêş bike. Ez jî li vir tiştekî bêjim tabii ev mesela hani 2012 da derketiye ez dizanim yani bijin Partiya Kurdistanê yani bijin ji ber ku ez di navê de me jî yani pak her tim di wê rojê de beyan derxistiye ku piştgiriya ew ê bikin. Yani herin dersê ew bikin. Hin partiyên dinê yên Kurdistanê jî bi heqeq kirine. Lê yani deru dora tabii divê meriv evê nenêre meriv îro binêre. Em îro gîştibin qonaxekê divê gele meriv spasdar be ku kesê ku îro beşdar dibin. Lê bi rastî jî deru dora pekekê
هدفه کو هر وی روژه ده boykot kirin. Yani neçül mekteba. Gotin zarok bira neçül mekteba. Boykot dikirin o li dij dert ketin. İro giyişt bin ve evi o îro bi quveta wan jî ev bêtir geş bû be em spasdarê hemû vî kedû karî ne. Yek gotinekî piştî 1987 bû not bû 1909 bû bawer dikim. Dema hêberiya ku ew bibe Saddam Hüseyin gazî Serok Barzanî û gazî Serok Celal Telebanî kirbû ku wan anê ku li hevdû bawayekî li hevdû bikin. Lê piştî enfalê piştî 180,000 Kurd hatin kuştin. Li wê derê rojnamevanekî ji Celal Telebanê dipirsî. Digo ku tu îro çi dixwazî? Herkes dixwaze bêje federasyon, otonomî. Got ez dixwazim Kurd ew 4,000 gundên ku hatine şewitandin vegerin malê xwe. Ew bes e. Wextê ew millet here wê derê ew millet îro em nikaribin heqê xwe bistînin em ê sibê roj bigirin. Li Bakurê Kurdistanê jî wiha ye. Ev ziman dewlet roja ku derketiye heta niha bi asîmilasyona ziman ji ber ku rengê me yek e, dînê me yek e, xwestiye bi ziman me asîmîle bike. Zimanê Kurdî bi hemû ewa qedexe kiriye. Ceza daye, pere girtiye vê ku Kurdî peyvîne, hepis kiriye, her tiştê kiriye. Îcar em jî ji bo ku bijîn divê gere em Kurdî peyvin. Bi çi dibe bira bibe? Em çi qas bi Kurdî peyvin? Em çi qas kes bi Kurdî peyvin? Em îro nikaribin mafê xwe yê netewî bi dest bixin, em ê sibê bi dest bixin. Heta ku ev ziman zindî be. Gelek spas. Wallahî em pir dereng diçin. Em derbasî mijara çara dibin. Mesela divê mijarê de jî em behsa ew ê bikin. Tedî pandemî dünyayê xist, li her derê xist. Mirovatî gişt yani ketin malê xwe, alê aborî tesîr girtin mütesîr bûn, ekonomiya dewleta ew bû, niha yekî ku bêjin erebekî wî xera dibe diçe perçekî dizanim erebe 1000 perçe wî her yekî ji welatekî tê ji ber ku pandemî ne ew e yani wek mîsal dibêjim hemû ew ê jiyanê de wek mîsaleke biçûk lê li kêleka wî xizaniyek pir mezin jiyanê lê taybetî jî welatên ku wek Tirkiye yani bêjin wek Kurdistanê niha millet bi rastî ketiye rewşekî wisa yani kare dua bike ku çima ez pandemînê neçûm ku ez vê rezaleta ku îro dijîm ez dijîm. Enflasyon gihîştiye 100%. Li gor wezîrê me maliyê ku bi daaya dest bi karê xwe kir li gor wî jî 140 e. Li gor pîvanên ku ew ku heta dawiya salê kare bigîce 140 140 niha van rojên dawî îdî gihîştiye bêjin pozê xelkê ku taybetî jî mesela elektrîk û tiştê herî ew germayî û ew niha li Gewerê, li Farxînê, li Bazîdê dîsa jî pêşengiyê ne li alî Tirkiye li Tirkiye li İzmîrê û çend bajarê din jî hinek xwepêşandan çêbûne lê niha millet bi rastî ji birçîbûnê daketiye kuça. Yani ev ê ku nan pêjin
ji bo ku elektrîk neçe ku ew nebe ber mûmê nan çêdikin. Kek Cafer tu dibêjî çi? Yani bêjin ku yekî ku tu li Bakurê Kurdistanê û vê dîmenê bêtir tu nêzik ve dişopînî û dibînî. Belê. Vê çawa be? Kekî Nîmet, mesele niha rast e pandemî heye li dünyayê li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê li her axame rastî baya girantî yek ama mesele aboriyê me re nikare tek bi pandemiyê bahsa wî bike. Niha bi giştî li Tirkiye me bahsa Tirkiye bikinî biçiktenkî. Niha Tirkiye ew ki insanê Tirkiye bi giştî bi resîma mezin da feqirin. Çawa feqirin? Bi milyonan insan li kar digerin kar. Ev yek. Duyemîn li Tirkiye bi hezaran tê gotin ki insanek zanko xelas kirin kar nabînin û dixwazin welat terk bikin. Yani herin derekî din kar bibînin. û tê zanin ki pir insanek xwandin jî li Tirkiye karkirî û êdij dikin. Yani mesela maaşak dibin ki askarî tespit kirin li Tirkiye xelkek Tirkiyeyekî kar dikin cî sedî pênceyê wî bi maaşa askerî û bin wî da maaş dikirin. Yani vayekî evekî TÜİK ya jî rexemekî resmî tê baskirin. Bes pazar çawa xwayî dibe. Yani pazar jiyana pazarê wek tu gotî enflasyon sedî sede, sedî sed û dehene min nêskî xan di malperekê da dibî enflasyona pazarê îro bîye sed û dehe. Yani her tiş bi babiye, elektrîk bi babiye, xarin bi babiye, îşkarkirî tune. Ev tê bî manî ki hikûmeta niha ji bo mesela aboriyê karê xwe baş nekiriye. Yani li Tirkiye enflasyon bilind bû, mana enflasyon bilind bûn çi ye? Yani em bibînî ki cotkar, karker, tiştek li Tirkiye çe dibî me nikare wî birfoşê derva. Yani pazara wî nikare bişnê derva. Yani pir tiştan ji derva tê sandin û li heramê Tirkiye li Tirkiye û li Kurdistanê bi taybetî ew tiştan çê nabe enflasyon her tim bilind dibe. Niha ez nizanim niha her maheyekî tê gerandin takrîben 1 euro bawer dikim îro 1 euro eyrokî tenê bi 15 derdorî 15 lîraya Tirkiyeyê. Carek mezekin di hundirê 3-4 heftada çawa aboriya Tirkiye hatiye gerandin. Yani xelk nexweşî heye nare derva. Bes hêdî meze dike birçîbûnî hat, feqîrtî hat ama xelk tere protesto xwe dike. Çima? Dixwaze xwe bîne ziman ki ew şertên merî jiyana xwe berdivan bikî nemîmkün e. Tiştê baş çi ye? İnsanek li gundan belkî jîn dibin, ihtimal heye ew li gundan terî xwe bikin ama insanek li Tirkiye, li bajarên Tirkiye, bajarên mezin jiyana xwe dibikin, ewinan bi rastî her roj hin dikevin bin feqîrtiyê, her roj him feqîr dibin û çaresera wî jî wisa xuya dibe ki hikûmeta niha li pêşerojên yani raportekî wanî nêzik tune ki ew xelkê wanan ji vê xelas bikin. Yekî Nîmet tu çûyî mesela teknîkê heye tune? Sûretî xuya nakê. Ev ya ez bi tevekê Kemran bi hev raman yani demek ki mesela teknîkî hebû tiştek bû ama çi bû nizanim. Ez ê ji te re bas bikim geyî Kemran. Kekî Nîmet ez elverim degite dağıtman. Tamam baş. Yani ez bawer dikim bi çerçeveya aboriya Tirkiye ra tiştek ez bêmî wisa bûn ev çünkü wexet jî heye xerez tişkî dîj dibim ama na xelkê me rawiye ser piya ser ninga protesteyek dikî vaya pîroziyekî mezin e çünkü ev salê dawiye insanê me nikare bibîze yani ama insan birçî bû
مرن نخاشیه نتشتندین مزنا که اونا پروتست دکن اویتش کی باشه بس حکومت و به تایبەتی سیاست محالفت و حکومت درک جویرا چارەسەری کی ببینه آبوریه ترکیه لپیش روشه هین خراب دبه چما آبوریه ترکیه خراب دبه او یک سدام مگور سدام دویمین ترکیه آبوریه انگشتی گیدی که شر چکداری گید کره عسکریه یعنی او کورپسیون اکل ترکیه سال داوی هاتنی گرنی تو دمه دا ناتیه گرتنی هن مالوات سال داوی دا buna devlement ki dünyaya da navavan tenas kırnıydı. Yani jboy ve sedemi aboriya Türkiye de peşeroja nada ve tedbir ekin nak hükümeti heynandı da jî serfiraz nabın. Yani bayağı ditin amına. Bale. Gelek spas. Kek Cafer damatım ne binici bipeyven belku ve hazara kesme tamaşa etkin. Baş. که کامران براستی از جارنا هند دیمنین او کردین کو روجاوا کو روشاوانا آبوری یعنی روشاوانا جیانه یا روزانه مرو دبینه yani دلو جگره مرو او دبه yani hem لروجاوای کردستانه هم ین کو نها ل کامپانه هم ین کو یورو بونه ماجره ولات خود در واسی باکر بونه در واسی باشور کردستان بونه وان کامپا وان چادرا وان اوا مرف داماد بینه yani ام بحثا انفلاسیونا ترکیه اتکن روشا آبوریا خرابیا ترکیه اتکن لی او ایلاجی نابینن بلکه او آوا پاکجی نابینن اما وها کورتید کاربی قالا روشا کرد روجاوا بکی yani derkevin dervay mujara خوب چکیش برکو yani تو دیمنه کی خلق ما و درجه بدی بر شعب ما و باش ببر yani o دوید روشا پاندمی نه ده yani te biramın meb doktora ki ra peyvi careke ku seve xanım bernamaviya rojava bu be doktorek xanmek doktora de peyvi dugu hemû li rojavayê Kurdistanê dema pandemînê de ew evê ku te diya meriv pê nefes digre ew wan tupên evê digo tevte evdû sîhe bene ku nexweşxaneke herî biçûk ya Swêdê de sîhe bene hemî yani bên 4-5 milyon nüfus ku ew e belê Rastî ne tenê rewşa Kurda Rojavayê Kurdistanê divê mirovinekî aliyî wê însanî li seranserî Sûriya li hemû kampê got îro divê zivistana hayîro dijwar da bin berfê da baranê da seqemê da û xelkek mir jî yanî ji ber sermayê wana ev diyardeka giştiye ne hema tenê Kurdistana Sûriya Kurdistana Sûriya belkî kêmtir yek wîjdan bêje mesela li wê derê ew xelkê me goj serêka heniye bazana kampeka wa heye û yê ji Efrînê necar bûn derketin ew jî kampê wa hene û kampê dî yê Daeş wana talî mirov weke insan bê dimeyzêne ew zarok û ew rozankî tev de jî cihekî dilêşiye ya hinekî negelkî baş bo yekîtiya milata illa diriya dewletê re dixwaze alîkariyê bike ewna jî tiştek nagê xelkê û aliyê Kurdistana Sûriya de jî ti alîkariyê ewna naçe ti ji mar ve ew berdistê minînin yani çiqa penaber û çiqa alîkarî û çi ewna rastî ew berdistê minînin بسر روشنکه خرابه یعنی وکم گویی روشن سوریه تبدیل خرابه یا من کردستان سوریه جی دناب دا هم داگی آبوری دا هم داگی وکنات کرم کلی آگی
تندرستی وانا ام تبدأ زانن نه vaksina بگرا نج خستخانه بگرا نج درمان انا ابنا حمو كما يقلق جدي انا ديواري دا وجغيري بنا ورقه سوري او قيمتي خوكلكي هاتا فاري او جي تاثيرك قلقي خراب دي يعني ابحمو ملطي ما درب شكا ابوري تندرستي جواكي سياسي بهر هواي درب شكا خراب درباست gelek spas em derbasî mijara xwe ya pênca dibin. Niha li Türkiye ku bibên alî hukukî de demek ji bo ku bigîje Yekîtiya Ewropayê ve endamekê Yekîtiya Ewropayê gelek guhertinan kir. Lê piştî demekê taybetî jî piştî ew bihara erebî ku dibêjin ku ew bû herêm tevê hev bû mesela Daişê jî derket û dewletên Ewropî ketin herêmê dewletên mezin ketin herêmê waxtê dewletên mezin û Ewropî dikevin herêmê Türkiye, İran welatên wiha ditirsin dibêjin Kurd karin di vê evê de derfetekê de karin rêyek ji xwe re bibînin em karin wan erda wenda bikin û ew bibin. Ew heyecan bi wan digire û bi yek carî heq û hiqûq û ewa tevekî ji bîra dikin her tişt ji wan re muaf e her tişt dikarin bikin. Li Tirkiye jî ket qonaxekî wisa. Niha ev çend sal e Türkiye piştî Rûsyayê di meselê mafê mirov e mesela Rûsyayê jî yani dikarin Ewropî ji ber ku te diya Rûsya evek dewletek mezin e û her tim rojhilatê Ewropayê re xeteriyek e û wê dibînin belkî bêtir bi mîkroskopa lê dinêrin qusura jê re bibînin û mestir bikin. Lê tiştê ku herî mezin ku Tirkiye û wan dewletên ku Kurdistanê kirine bin destê xwe taybetî jê bibêjin ku Tirkiye gor hiqûqa Ewropayê ku ew bû ku dixwest ku qanûna esasiya xwe li gor Yekîtiya Ewropayê ew bike ku heta qebûl kir îmza abêt ku dema ku em bibêjin qanûna esasî ya Tirkiyeyê û ya Ewropayê were hember hevdû ya Ewropî wê derbas bibe wê îmzayê jî avêtiye ku ketiye qanûna notî ya qanûna esasî ya Tirkiyeyê. Lê ji wê rojê ve piştî ev yani piştî bihara erebî ku 2011 bû bawer dikim ew bû û ji vir ve Tirkiye roj bi roj di mesela hiqûqê de paş te diçe. û niha meselên ku gihîştine ahîmê ku mafê mehkema mafê mirovî ya Ewropayê Tirkiye dereca didiya de piştî Rûsyayê ku ew dozên ku li hember Tirkiye ew bûne. Em kek Cafer tu li Swîsreyê û gelek Swîsre jî welatekî ku di wî warî de paytext e ku van mafa çavdêriya wî dike te vê rewşê çawa şîrove dikî yani bên ya Tirkiyeyê ku mesela mafê mirova û mesela qanûna esasî ya wan û ya Ewropayê yani hatiye derecekî ku meriv yani bibêjin niha Tirkiye 15,251 doz gihîştiye
از tam بنرم 15151 دوز بله کو پشتی روسیه ولات دیا یک و پیمان امضا کریه yani اوا محکمه مافی مروان قبول کریه کو گیشتی بردسته وان سپاس که نیمت اما سویسرا دا دست بکن چونکی وا مجارات دو دریجه جی لسویسرا او کتنن yani کسین وک شخص آتنی بینچاف کرن آتن زندگان جبوی کی نرینن خا فکرین خا حتی آن کریتین خا لدیجی حکومت سویسرا کرنی تو کسی ونگ آتنی زندگان کرن بینچاف کرن تنن روزنامه وانی که روزنامه روزان دا هفته دا و سیاسی را چپ یا جی راست یا جی کسک تو کسی اوسا از بسالا لوی داره جین دبم من ورخاند من قد نبیست ها یک گروه مارجینال هبن بله او گروبانا جبوی فکر و رمان انخان نبن چاف کرن یعنی لسویسرا تو تشتی اوسا تنن لگشتی پرانی اروپایی جی تشتی اوسا تنن باوردکم ستوکولم آلمانیا جی تشتی اوسا تنن یعنی از دخوازم ویه ببیم او هجمارا کتا دایی یعنی لترکیه اوسا دوز هیی از باوردکم پرانی وانان ایک شخصان دست به آهی میکرنه کی اونان نحقی لسروانا لترکیه هاتنه کرنی یعنی ولو کی او چوا هاتنه بنچاف کرن او چوا معامله پولیس داماینه چوا او هاتنه لترکیه محکمه کرن و محکمه ترکیه دا ترینه کرنه و دست به آهی میکرنه حقی وانجه نه او انسانن او نوی بکن یعنی باید رشیه که پری مزنه لترکیه ایرو بک ویجی باسکر ترکیه لجم آهیمه دولت دویامینه کی دمانان به پرانی دوز هنه او یا چیزی پر پاشواماییه پیش روژا مجی اوسایه نا خلقی ما تزانین پر کردین هموالاتی ترکیه و پر ترک لدروا یعنی الخارجی جند بن او ترن مال تن بنچاف کرن چما işte sosyal medya usa کرن yani her dost her fikir و raman لترکیه te mahkeme کرن خلق او دستور نادین کی muhalefet نرین و raman انخا بکن yani bayan te xuya کرن ki Türkiye عالی demokrasiye da setsali davida tişti nebiye yani peşmane çiye und zanen ideolojiye Türkiye çiye setsali davida ek Türkiye çekirin ji dixazın Türk bere haber ve Avrupa'yı bikin. Bence sali davida ji Türkiye dixazı teke ve nav yekiti Avrupa'yı yani tam 5 sal biye. Her demek politikalı Türkiye hatta göhrandın ev hazırti dikin ev dinavi hazırtiye da dixazim ben nav net endamtiya Avrupa'yı. Bes 5 sal teri nekir kas hükümeti Türkiye bikare Türkiye teke ve nav neteviya Avrupa'yı. Yani vaya çima nikarin çünkü hakkı mafan tane. Hakkı şahsan gemen yaji demevkirin. Hakkı Kurdan te zanin. Az bavar dikim dinavva dozanan da piraniye wan dema olağan üstü hal dibin bi Türkiye ve demi hareketek ser axa Kurdistan'e ya jî bajarên Kurdistan'ê cen mirova hatini kirinî wanan jî çare li Tirkiye nedîtine ki dozaxa şandine ahîme ser wî hatiye. Ez dixwazim bingehê tişkî çîskim li vir. Niha em Kurd jî di siyaseta xwe da car caran li ser vê meseleyê me kar kir em dibên Türkiye şertên Kopenhag, şertên rêya demokrasiyên bîne cî û piştî wî Avrupayî wî heynin nav netevî Avrupa. Ez wisa nafikirim. Ez cuda difikirim. Ez dibêm
شرطین کوپنهای که بین جی باشه یعنی یارنده یعنی یادکارم بکن اما ترکیه هن قوتن هنه دناف سیستم ترکیه دا اونا نخوازن تکرن یکیتی اروپایی هن قوت هنه ترکیه دا در دوری رشکریه نجات پاریست پاشومانی اگه ترسن ملت ترک بحل ترکیه یعنی دموکراسی zarar بینج ترکیه را ابح زنان نخواستن ترکیه تکه ناو یکیتی اروپایی چما یکیتی اروپایی چی تینه سربستی تینه یک حویتی تینه جبویه فکران من شخصی از دبیم هر چی به بانگی دولت اروپایی دکم اونان که ماسی پرن راسته یعنی که ماسی دموکراسی ترکیه دا پرن پر تشتان نهاتنه جی بس دیسا جی ترکیه اونا هینن یکیتی اروپایی کتنا یکیتی اروپایی صفتت ملت ترک فایده ویجی هیه ام کرد فایده مجی هیه چونکی نها 5 سالن هر تم پولیتیکای رادبه جور ام هیرو کتین یکیتی اروپایی 10 سال 15 سال مشغولیتی هم اوسا دبه نجات پر ترکیه جی وی وک نومینه دیمینن دبی که ها işte Avrupa'yı mehinanına hem dükkarın nabine hem halkı şarkını emelgar şarkı biminin eğer hem tek evli naviye ikiti Avrupa'ya zarar ahiye çiye zarar avi işte Kürt azadi dikasın zarar ahiye çiye boşnak dertin Laz hene edin hene o mesela Kıbrıs Yunanistan işte zanim ama az dubara dikim او کسی که ترکیه سیاست بکن ترک یا جی کرد فرق نکن ام باشتره ترکیه چقدر سر خطا کریتری کوپنهاگی بکن او باشه بس اروپایی جلوه داره نه زلالی اروپایی تنه اونان جی ترکیه اینان از ایرو دوی باوریه دامه که دولت اروپایی ایرو ترکیه هینن نافخه د نافخه دا جی دموکراسی ریا دموکراسی ته چکرن جبوی وی نها چبون وقت باسکر سال داوی دیسا جهفکرن دبو نها کس باسی وی ناگه چما چونکی هزن نجات پرستین ترکیه کفاوان تجوی کار را نخوازن تکرن ناوی کتیا اروپایی ام کرد درک هر تم لحنبری وی ببن ترکیه تکرن ناوی کتیا اروپایی و کردک ل اروپا جین دبن ترکیه ل اروپا جین دبن دیپلماسیه کی بکار بینن کی ام دزانن ترکیه که ماسی پرن اما کار بکن کی دولت اروپایی ترکیه هین نافخه çünkü ditinan min Usa ki 5 sal Türkiye pa eğer Usa bemеше in pırdır berdevam biki ki Türkiye nakave naviye kiti Avrupa'yı o ideolojiya wan jî ne bicin o ji boy me jî berjevandiye me heye di vî karî da. Bele gelek spas Kekabra Mehamed Helbûsî ji bo em derbasî mijara şeşa dibin ji bo meclîsa seroketiya meclîsa Iraqê hat hilbijartin yekî Sunî ku wek bêjin li hevdû kirine bêjin ana niha qanûna esasî ya Iraqê wek hinek jî kopya ya Lubnanê ye bêjin li gor milleta li gor ewa yani wek ew jî nekiribin lê wek bêjin centîlmenî wisa li hevdû kirine ku Reîsê Cumhur ji Kurda be û serokê meclîsê ji Sunî be û serokwezîr jî Şîî be û hukmê serokwezîr hîn ji hemiya bêtir be niha ew hatin bijartin ew rihet bû ya didiya ya rihet jî ku kî bibe serok Cumhurê Iraqê ku piranî jî protokol e ji bo wî heta niha
yani vek bejin di nav Kurda de jî yani niha her çiqas wiha nenivsandibin jî yani dispêrin Kurda û heta niha jî bibêjin yekîtî û pedeke levdû kirbû ku serokê Herêma Kurdistanê ji pedeke be û serok Cumhuriyê Iraqê jî ji yekîtiyê be. Lê divê hilbijartinê de yekîtî dengekî gelek kêm girt û pedeke dengek gelek bilind girt û niha di wî warî de jî ewek heye. Pedeke wek namzet hişyar zibarî pêşniyar kiriye û yekîtî jî serok Cumhurê berê Serokkomarê berê Berhem Salih pêşniyar kiriye. Îja ji vê jî zehmettir mesela Şîya ye ku bêjin gelek belawelane lê tiştê baş tiştê herî baş di vê hilbijartinê de ew Şîyên ku hevkarê Îranê bûn gelek hindik rayîgirtin. Evê ku bêjin Iraqek serbixwe bêtir deng girtin. Niha di wî warî de jî ewek heye ku hikûmetekê ew heye û tu piranî ew mesaiya te li Hewlêrê ye û tu ji min û kek Cefer bêtir van mesela dişopînî û tu nêzîkî tu çawa karî şîrove bikî rewş şewa ye kare çi bibe yani bên evê te çi ne pêşbînê te çi ne? يعني تشت حتى درجة كيولو ديار بون اللي 48 ساعة ولو بهرتني كلا كي بلس تشيبون أو مثلا قلتي هفكاريك تنابرا بارتي ديمقراطي وسنة وبلا صدر جالي شيعة تشيبو ودور دجي چون سروکی پارلمان و هر دو جیگری بینا هات نه بجارتن دروشنا پیشیدن. وقتی هات دوی رونشتنه دا یکیتی درکتن دنگنا. وده شما ناوجا به او پارتی وانا در کرو حتی درجه کی. او هنگ دل گرانیه که جم پارتی چکر. جبر به ایدی وقتی کی به چند جاره اونولو دکن او فاقامي وهي نخير اميشن كي دنگا بيني برا ويرنگي نابا چند ساعتي بهوري برلمان جبوي روشنا برلمان يا صبح دادگاه فدرالي يك او درخص بريالك درخص بو دبي جبوي خاطري هالبجارتن چه دو سرسيستيا آماده يعني 320 اندامات ve 220 endam şekilde amade. Ve zahmet yani ev cumar nikare ve deri bigiyal. Berikeli ke sınniya jigot amna için hazır nabın. Pela sadr ji karar darın için hazır nabın. Begoman parti ji hazır nabın. Ev yek jvaya sabahi am davarmadım ruişten çevre. برای دادگاه فدرالی تشتکی درخواست برای گله هک لسر کار بسیار چهو واجی دادگاه فدرالی نها بریارستان دو دمکی اوالی بسک yani o بدبجریه بنا وری راوستاندن hatta ka mesele kanunine karşına. Daha aloziyek çevuya yani aloziyek ciddi çevuya mesela हम जनाब खुर्दा दा पैदा हुआ हम जी हत्ता वो करने के लिए नखोशी के दिल की मज़ून जनाबरा सदर हम आहंगी बेजनवाना मालिकिया و खज़ालिया و नबीचिया गलकन يعني बेहतर अवे गुप्सर ईरान दना अवा हमवा ये कलम दाया हर दो हश्ते कुर्सी वाला है
صدر وكشرطة كدينه بأجر مالكي بناب في أويدا به أزبارا ناكم. جبرويجي پیشخریه جناب سروک بارزانی پیشکش کرد. جبوی کاربه هنکی و مسئله جناب شیعات پدشی هنکی نرم بکه. جبوی و کمی چیروان چو حکوسی و خنجرا چو نجام صدر جبوی خاطری کاربن وكذا هالوستاوي دا هناك نرماي تشبه قامبلي وايدي داشكي مايوا حكومة وقت تشبه لافكرنا كشتي زي مثلا لأن هم لو المسألة نما زلالة كا وكوبتي صدر جواز نما حاضر درن وسرقو تكفونك جنابي سرق لمكروه بدو أم لسريا خود دوام يعني أو هكايا وهي دوام هر حال صبحي وتشتك فيها نكي جبوي دس نشان کرنا سر حکومت وحتى او بيكنوي دي مثلا حكومه واجي شو كان قلتي هي الوزيا بها جنها يعني چندروجه كدي انجح زلا بده کا بري هر کسی بوديا دهانم مش بيرنگيا الوزا امن زانن وچ بله ام هر لباشور کردستان نه سه روز بره به یک جاره ده یعنی نظام بره yani خاندی کوم تعقیب کرد به آنونس کردن یک جاره ده سروک هرما کردستان نشیوان برزانه چو Ankara و Tayyip Erdoğan diyet. Yani ve hevdiyetini havca dariyek şu kadar ederket çavabu و بیاته چه مناقشه دکن یعنی به هندکایی تماشاوان مجی برا لبر بکن یعنی چه دبه چه ناوه یعنی یک جی بجون وظیفه چاپه منی اوه کو مرو همولاتی خو ده مسئله کو دبه مرو وان haydar bike anji ve tişte kumer zanbe mer bigine wan tişte kumer nizambe tişte kese ku dizane bariyawan mer bigine wan yani duy varide yani ben tişteki kutu veji ezber ku brasi min çapamenya Türkiye'yi takip kir ya kurd Bakur Kurdistan takip kir min tişteki ku ez bu haber bikevim ev hevdîtin ji ku derê derket çima û çima niha ez tê negîştim yani nizanim belkî çapemeniya Başûrê Kurdistanê û ew ê de belkî bêtir agadarîye bin. Çapemeniya Kurdistana Tirkiye az bebek yenekî ketibûna mişkile protokol da şikil çima falan tişt dew ev bi texmîna me وحتى درجة كي هناك زانبون دو مجال سرقة هون بمسألة يكجي مسألة غازية شو تركيا راون تبدأ زانم لازمي كويها وحتى دريا ويرا مسألة أوروبا واجي بيت أوكرانيا وكا كونفليكت كي البردريا أو يكجوا مجال سرقة ومجالات دواجي دوام كرنا شيء كرنا حكومة عراقية بلو تبدأ زانم Türkiye ve İran da devleti خودی باندورن در عراق بحرینه بهجی اف چونچه بو بلاز بو کتالوتیش بو ایوان مجارا بو زیجیه زیدتر مروف تباره کی دیل نکه یعنی نکاجه خواستن وکا ویژن سو بخرابی شروع بکن نخیر آرمانجا وینا اف بو تشتیگو شكيماي يقول أقدر يمي. tabii eji naha vek rojnamavane dixwazim raya giştî ku mesela bizanibin pirsê min jî ji ber wî ye yani pirsê min ne
bejin provokatife an bejin neji evet yani sırf vazife me ku bin raya gişti ku beter karibin agadar bin işte ku dibin jiber ku de çapemen ya Türkiye'de yani min şopam tiştekî ku minî îxna bike û ew biketune ji ber ku nişka va bû û bi yek carê bû bê ew yani bêjin hediye cana dibin mekî çûn davê civînek wa çêve yani bi yek carê çêbû ji ber wî gelek kes merak dikin û ji ber ku tu jî Hewlêrê û çapemeniya Başûrê Kurdistanê dişopînî مگو بلکه ام بریات هنک آگاداریا بگینن تماشاوانه خواه هر دو مجارن کو درباس بون که جعفر تشتکی کوتل زیده بکی تشتکی کوتل yani pırtıştına ki nimet ama az xazım jiboy helbijartın Irak'ı ji tiştik bebe yani derva da çava xaydı ve Musa xaydı ve ki helbijartına Irak'ı او خط ایران دپارزنه مثلا به تایبتی العراق دولته یعنی او دناف او خط ایک لای ایران دگره یا هم العراق گشتی و لحرم جی مثلا درخه او ساخیات و باور دکم او مسئله شیان دناف هفدا پیش روز عراق مشغول بکه او یا ve ki gut ve ihtimal heye ki ev hükümet ne kare be çekir. Usakhuyad be. Yani jiro da usakhuyad be. Ev khati meselek lezir jboy haram ama Parti Demokratik Kürdistan rey ki per girtiye. Yani direkt em demokrasiye da hürmeti bik. Jboy navare Kürdan da. Yani ev ittifaka Kürt به هف dijinin peşva dibin te zanîn salê 14 salê dawî da ji mam Celal da destpêkirî û heta îro yekîtî ev her tim Komara Iraqê nîşan daye û ev ittifaka Kurda baş peşva çû ama dîtina min heve ku îro eğer em rayek li Irak'ı Kurdan perike girti, rasti perreyin, meri demokrasiye de hürmet beke, ev ittifak peşiye bede perike, ev ditina min şahsi az vijî aşkara dibêjim. Ama xetêdin yani vaya hürmet kirina demokrasiye, ne mesele ki parva kirina tiştikiye. Niha bibînî peşva çava bu hatta euro hatta Behram Salih dinav Kurdan da ittifakı baş bu peşa rojerici ev ittifak ve meşe çetre ama bas eğer ne meşe jixare demokrasi jî heye lhole ama vîjî hürmet bikin yani ya mühime yani az biroz dibînim partiyen me Kürt li hemû Iraqê mafên Kurdan به هم دناو یکیتیین دا به هزین دل و عراقی و پیش و دبن یعنی او اتفاق پیده که کرنی باشن یعنی او اتفاقانا ایر مرد ده سیستمی که فدراسیون دا جیم ببه مرد تک بروانجی خی شخصی نا فکره همو یانجی کار بفکره یعنی خلقی عراقی دناو دموکراسیان ده اتفاقی رنده پیش روش دا ببین از اوسا ده فکرم جبوی مثلا برز نچیروان برزانی و برز طایب اردوان هفدیتن اوان از دزانم روزنامه وان حقی وان مافه وان هی هر تشکی پرسکن یا باشه جی از دبون ویدا تشتیک نگرم یعنی اویا هفدیتینی کی نورمال دبینم کرده باشور به جیران خوا دخازن تکیلین باش هبن عبوری کی مزن به هورا دکن لسر آخام کردستان باشور و باکور کردستان و ترکیه عبوری کی مزن هیه بلجم ایران جی هیه eğer Saroki Haram Kurdistan çüye Ankara'ya veya dibin vida az tişti nagarım yani veya
tişki taybet û baş dibînim. Aha belkî pêşva çi qez veya aşkare biyariya veya bizanî ama di nav devletan da tiştê wisa car caran hêne. Merê carek dibîne ki serokê filan heremî filan devletî li vê wîsayê derdikeve tiştê wan jî hêne. Ama ez wek şahs di bin vî de tiştî nagar. Yani veya ziyaretîkî normal tê. بله gelek spas. Em derbasî bijara xwe dayîvin û em got saet û nîv an tên di saeta. Em mesela mijara me herî dawîne Olimpiyatê zivistanê dest pê kirin li Çînê û normal Komîta Olimpiyatên Dunyayê wextê ew mêvana tespît dikin. Wextê mêvana tespît dikin jî li gor qaydekî tespît dikin. Ew welatên ku hîle kirine, ku bêjin dopîng kirine, nizam tê digehin dopîng. Evet. Yani nizam bi Erebiya jî bi Kurdî li Rojavayê Kurdistanê çi tê gotin lê em divên dopîng yani wek meheqek Kamran dizane û ji ber ku ewa wî ferenga wî pir fire he lê niha yani bêjin tiştê ku derketiya ortê tiştekî pir ecêb e normal Komîta Olimpiyata ji ber ku Rusya zêde dopîng kiribû Putin dawetê Çînê nekiriye. Lê di rêznama wan da ew heye welatên ku bêjin li wê derê olimpiyat dibe ew bi xwe jî karin hin serok dewleta an bêjin serokeva bikin. Putin bi wê sifatê çi ye. Ne wek mêvanê olimpiyata çi ye wê derê. Yani em nizanim yani ez bûmam min ê şerm bikir alê ew tiştekî din. Ev tiştekî din. Lê niha Putin û Şî ku serokê Çînê ye ku bevdur bi wê münasebetê rojek zûtir ji xwe çûbû hevdû dîtibûn ku mesela NATOyê û mesela Ukrayna li ortê bû rûştinek jî ser vê meseleyê kirin û Şî yani bêjin serokê Çînê piştgiriyeke xurt da Putin û NATO divê gere bisekinin ciyekî. Hani ew qas pêş ve neçe müdaxeleyê her derî dike û gere li hudûdê xwe da bisekine û di vî warî de em li pişt we ne. Putin jî ji bo ku vê mesajê bigire ji xwe çûbû. Niha mesela Ukrayna meselekî biye ne tenê mesela Rusyayê û Ukraynayê biye mesela Dunyayê. Hemû welat bêjin bi awayekê şêla xwe diyar bikin. NATO, Awropa yani hebo welat wextê şêla xwe jî derkin gelek zehmetiya dikişînin. Ne tenê wê derê Tirkiye, İran hemî welat jî divê gere şêla xwe diyar bikin. Hemû di wê îmtihanê de ne ev ê herî zehmetî jî dikişîne Tirkiyeyê. Belku endamê NATOyê aynı wextê de bi Rusya re jî flört kiriye û ana jî rastiyek hatiye divê gere helwestekî bigire. Ke Kamran tu vê tabloyê çawa şîroret kî? Pirs çi ye weke konkret? Konkret yani em wiha bibêjin mesela Ukrayna û Rusya û Awropa NATO û di wê evê de Tirkiye ev mesele
تچوا دبینه و چوا حلق ببینه یا جی ببیجن کاره تالوکا بخورا بینه. والله تهلوكات جديه يعني مرو هناك اولي ما يجي نسلك الروس قبولنا كن لساس شنو وانا ناتو نيزيكي وابني جاليكي ديفا اوروبي امريكي فيجن تايبت امريكي اگر نيزيكي اوكرانيا ببن همي قالكي توج الوفاقرن اوروبي بتخمينا ما جبوي جو خدوري شركي بكن بقلقي كاريكي جدل بكن اوروبي چند مسئله واهنا جو قلقي جوار زحمت شرك قلقي نيزيكي واد سينوري واد ناوادا ببي يك جي او سيكولوجيا هر دو شرع جهانه يعني جمانا هي مايا قلقي زحمتا جو حتى جوابي بريه اشيتيانا هو خالد دوا مسألة پنابر يعني تشتك ببيع وپنابر همو جاركي دي بارگرانية كا لسر أوروبا جغي همو وكبه آثار شركي قولوه داره به هر آبوري دا دواري عسكري دا دواري سياسي دا قلق هرتنا كا مظن ده هرما بحر الرشوانا دا كاري ببه قلقي جديا تخمينا ما هرچی قاسی اوروپی دبیجن اوکراینیا ما فکیوی روایا گو دولت او بریارا خوب ده به اولکاریا ویلکودیا جم ناتو یا قراریا ویا ل پیش دریا دا اوروپی نگلی گرمنج به مسئله یعنی وی کاربن حتی درجه که اگر باوری که اوکراینیا چکن گو روز خوشی ایریش ناکن او مثلا تبليبونا ناتو تخمين دكم كاري هريقونا غدي حتى يعني باش كذا يعني نا أبي مسألة شيء دي كريا مسألة سينة أم تبدأ زانن بايدن يك استراتيجية بينا دجمني في سرقة كينا الصين وروسيا نا الصين وروسيا دم مسألة هم قلنا حوال بندي هم بر ناتو وأمريكا وانا هم جي الصين بخوا كونفليكت كبير تايوان هيا هرقاب شركر الويدري وهم روسيا مثلا اوكرانيا دا يعني هردو دولات ايشي تايوان واوكرانيا بكن مشكله قلت كي مزج ناتو وامريكا واريش تشكل او جي فشارك اللي سر امريكا واوروبا وهوال بندي بينا جو ريه دبلوماسي ويدي ببجيرن يادي چی دی دستیواده ہے مثلا امبارگو ہے مثلا اکونومی نه نا مثلا اکونومی د آلینا اگر اوروپا و امریکا بجی همه زراره کردنا روسا راست و باش دنوانا جالی کی دی و روسیا جی تکیدی و ابوری گلکی خورتانه بن ولات اوروپا را کی دی اوروپا تایبت آلمانیا yani ne tişteki bile hasaniye gol ve deri beji velazi ابوری گلکی تعدیل تکم ونه رخیدی جیره hasaniye و که او تخازه بيجنا تشتغل منابع نخير جروسيا بخرجي قاوة كولو بابجي عليو أبوريدا قالك يجير زحمتا أبوريا ونوكا أبوريا أمريكا قو تحملا ونا جي شركي دو ودريج دوي هرمي دا هذي هم تبدأ زانن بسوريا دا حالي جابوا الظهر ما كنو كاربه أف تابلو حمو جيكيرة قولو ديخ ياكرن قو شر وهنكي الترناتيفا كي لجمع بلكي نج صدي دهجيبه باوريام دويه في كونفليكت دا روشا تركيا وكنات بودي دا اليوه عليك جي ام تبدا زانن وقت بايدن هاتي هناكي روشا تركيا هاتا غهرتن وقت ترامب هناكي روشا برنگا كي ديبو قريبو دست وردانه لليبيا كي قريبو الولات بدي تشتكي كي وكهزكي هرمي جدي قاف تاويتن جبايدن ورده هناكي نخل دوا كونفليكت هذا دوا دورة حموا هذا قاوة شوندا عادتيا لذلك وقت كونفليكت أوكرانيا تي قيمة تركيا بهتر دني هم قيمة بهتر بدوي سياسة ده هم زحمة يجي دبي وقت دمتي يعني دانستان ما بروسيا رجي دانستان دنكا
حتی درجه که هم خورده هم دویدا سیاست اتکل هم بر امریکا و خصوصی امریکا بجا جالی کی و جرا باشه جالی کی و جرا زحمت کرده هر دو علی ویجی هنا جبر ویجی حتی جیت دخوازه و قیمتا گو جرا چی بوی بک اردوغان چو اوکراینیا جوی گو نیشان بده گولا جاره سری کاری سیستمی چربه آشیتی کاری سیستمی چربه و تکلیفی با طرفا همواره کاری خدمتا ترکیه جی کار بینه به گشتی از شر هنگی دورد بینم ل اب کنفلیکت و چنه نملو حسانیا حتی هر یکی هنگش برجواندی خو بجه. Tabii Erdoğan lüvedere خواست بجن اوجیش خراپان بجوینه گو کو از پوتین و سروک اوکراینای از بینم کرک هفدو هم هر سه بجوین و هم هفدو بکن لی کسی جهر دواریاجی کسی نگوت yani tişteki usara em hene yani ew buxaş xura rolekê da xwe lê hem Türkiye mesela Rusya'ya da gelek konflikte yani bizim dijayetiye wan hene û nikarin lehevjî bikin heta derekê yê tarîxî hene yê niha hene li alîkî de jî heta niha hetim li hember NATOyê weke ku em yani bibêjin va alternatîfa min Rusyayê jî heye bawayekî jî xwestiye ku wek evekê fişarek têne ser wan yani li dawiya hemî ewa tê derekê disekin yani divêgere encam bide ez bawer nakim divî wadî de Türkiye welatê ku eger şer derkeve dernekeve jî evê herî ku zerar bibîne Türkiye'ye ji ber ku ewa xwe zelal nekiriye û ne li gor rastiya xwe zelal dike li gor xeyalê xwe zelal dike nizanim kek Cafer tu dibêjî çi Vallahi emel peşe roje mezekim kare diplomasiye çawaye peşva here me ew tiştî pirî va pir tiştê mezin ama ez dixwazim pêşva tişkî dibibim niha Sîn îro olimpiyat li Sînê tê kirin carek din rûreşiyekî tişkî müsabaqeyekî sportmen olimpiyatêk dîsa dibe sahneyê polîtîkê reş di dîrokta jî numûne wî hene tê zanîn yek olimpiyat li sî şeşan li Almanyayê hat bû û demê di Naziye hebûn Naziyan sportmenên reş destê jî nedan û ew tê zanîn yani dîsa merî balkêşî dikişîne çawa olimpiyat ji bo bercewendiyên siyasetê tên polê çawa tên xerckirin wek dîtina Şînpîn û Putin li olimpiyata Sînê yani tu alaqeyê xe tune yani ew çawa ji bo armancê xe ji bo berbenciyê xe tê xirakirin yani ew ya jî rûreşiyek ew yek duyemîn dünyayê pandemî heye di dünyayê da em mirov devletan hemû kesan rabûne ser mel û piyan em ê çawa xelas bin ji vî pandemiyê ama alîtî da jî işte hem olimpiyat dibe hem hevdîtîn çedibin hem bilmem tiştê wisa çedibin belkî tiştê psikolojiya wî rinde jî merê jiyana xwe berdewam bike ama tedbîrên wî evkê wî jî ama hatin basê siyasetê kirin her rê ji heve û her rê jî mubah e niha em li vê derê dîsa çi dibînin niha mesela NATO Rusya Ukrayna û Sîn çi dibînin dîsa cîhan du serî tibû berê
yani Sovyeta kevn û devletek Sovyet çêkirin û Amerika û êdin ew duserîtiya pêşva hebû du derêj yekserîtî hebû dünyayê ama Sîn hem li bazarê dibe kuvvetekî nû û mezin Sîn kuvvetekî wek mezin niha dere meydanê dikeve yani Amerika yek pişta û diva jî berjivandiyê wî bi NATO ve hevdî nagirin Rusya jî tê zanîn ew kuvveta xê Sovyet qeyîb kir li der dorê xwe dixwaze xwe bibîne ew ya jî îtîfaqên nû çêdibin yani li der dora dünyayê dîsa duserîtiya ber ve duserîtiyên terin yani ew hîkayeye ew tişta tê hole ew tê meydanê rola Tirkiye li vir dîtina min bi zehmet e Tirkiye li dawiya salê dawî da biçik ekîpmanên eskerî û tiştê wisa çêkirin dixwaze pazariya wan bike ez dikarim Tirkiye girêdeyî NATOyê ew xarîjî NATO nikare tiştan bike ama hûn dizanin Tirkiye ji bo mesela Rojava li dawiyê silahên ji Rûsyayê sandin yani li dijî NATO derket û bikarî kir silah sandin bi aboriyê têkiliyan xe Rûsyayê xort kir kî ew li Rojava ew wî hebe yani mafekî wî hebe li Sûriyê mafekî wî hebe ew tiştî wisa girêdan yani tiştî eceyb bûn ez bawer dikim karek Tirkiye niha li vê derê dikî pêşeroja wî ningê wî qutin yani ez bawer nakim ew devletê şer dixwazin di şer da dewlemend dibin veqes rê û maf bidin Tirkiye ama Tirkiye dixwaze di vî şerê da hebe û ekîpmanê xê nû û teze eğer herb derket xere ew jî bişîn werê ez wisa dixwînim êdî jî zaten we hûr dikan jî bas kir naxwazim dubara bikim li vê derê ez dîtina min ji bo vê têrê dike Tabii gelek welatên Avrupayê ew yê dunyayê yê naskirî olimpiyata protesto kirin hûn dizanin gelek cara hani hem ya Moskovayê ya Amerîkayê ku bêjin carna Rûsya neçiye wê derê carna Amerîka neçiye hin welatên Awropa neçûne boykotê wisa çêbûne lê vê carê boykot ne alî sportmena da bîye alî bêjin beşdariya resmî ya dewleta bîye ku bêjin gelek welat bi awayê wezîr û serokwezîr û an bêjin serokdewletên dawet kirin û beşdar dibin hinek welata bertek nîşan daye ji ber ku meselên Çînê yê Taywanê û yê Uygurê û meselên bi vî awayî tabii beşdariya Putin hewcedariya Putin balîkariyeke xurt hebû û yekser beyan da ku em Taywanê em diparêzin ku peçeyeke ku Çînê ye û bi vê awayî beyanek ku Çîn dixwest ku bide ku ew jî li hember wî piştgiriyekî nîşan bide li hember Amerîka ku hember Avrupayê wê piştgiriyê jî Putin girt em hatin dawiya bernama xwe gelek spas ji bo we ji bo beşdariya we min ji wara got 9 deqe we bû 2 saet û 14 deqe yanî me 44 deqe dirêj kir walahî me xwe ji bîr kir yanî karibû în dirêjtir jî bû na sohbeta me xweş bû gelek spas ji bo we gelek spas ji bo temaşevanan ku heta niha me temaşe kiriye nizanim pirsekî ku rejî ku derxe pêş ku bêjin jarî temaşevana hatibe kirin û muhîm digire hebe em wana jî binêrin û dûra em bernama xwe dawî lêbînin wa diyare teknîkerê me jî westiyanan dibêjin tune dixwazin em biqedînin baş e
ام سپاسدار تکنیکری خانه ام سایوان ام لورن کو او آلیکاری وان یا کو مطبخه ام سپاسیا خوشوان ادشینن اوش تماشاوان را کو حتی و ساعت صبر کرنه کو متماشا کرنه و گلک سپاس که کامران گلک سپاس که جعفر گلکس بس باشه ایوار شاف سلاف جکوبانه را به من خوشی